Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovom prilikom ću vam pokazati kako na Instagramu sakriti status aktivnosti kada ste aktivni na mreži. Pa da počnemo. Znači, uđete u Instagram, zatim ove 3 ravne linije sa strane, odete prema dolje, kliknete na ovo poruke i odgovore na priče, uđete, a zatim prikaži status aktivnosti, tu kliknete. Pisat će vam dozvolite nalozima koje pratite i osobama sa kojima razmjenjujete poruke da vide kada ste posljednji put bili aktivni i da li ste trenutno aktivni u aplikacijama kompanije Instagram. Kada je ova opcija isključena, ni vi nećete moći da vidite status aktivnosti ostalih naloga. Znači, bit će vam ovako kao što vidite prikazana, uključena, a da biste napravili ovo da ne vidi niko drugi kada ste aktivni na mreži, a isto tako nećete moći ni vidjeti kada su drugi korisnici aktivni na mreži. Ukoliko to želite, znači samo isključite i tada ste podesili ovu opciju. Da znači neće moći niko vidjeti kada ste aktivni na Instagram aplikaciji, a isto tako ne vi drugi. To bi bilo sve u ovom klipu. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti uskoro objavljeni. Pozdrav, do gledanja.